You understand? Even back. Okay, fine. To pa magba nyam chiwo ka bai. Akwala baniranga dunya ngo kwala banga ba te guma. Amaka yo banyara. La ya yelo. To Chekati azan pawte banana za duma tinin mola ngunam duka gaisi nguntin mina za sa nyevlu wan le kapata ala fi ti hadi yuko punu katuto kana ti jinpyon yeti azan fan dembianti sambana nan keji kasa shel kamtin pun kunno sham jiwo kat piul boy inside tamal kan yara sa shel kam inside tamal nyala program sheltin yihna sahoma andi table de so kam zan hamiri dalir ne nyesham domi to gorma yuna yeto ashanga dem klube tamal mon chenve yanga ndembe chenve yanga zan ha kati chekar pa yana ke dir dan fanen yulum bone abu muas na yuko pune zumo miti amalia nirba yeti dumo pune nivo yuno ma nyesana yuno ma nguna sahel kam timino punko bala rezone zamba wo ya kati tojima zumo timala bro side nyala concerned citizen kala nye contractor la nye kati male hudu andaratu o nyala actress yes ula nya yulma kwa Shamsia yes selo pamio la Shamsia ka shamio alezin amila yulma amina bobona alezin ai bami so bandir ba man be to do mo pune zombi to asheltin yan yule la to ama mina za sa de be to dundona pune halni bu minir biane ai ku zan pa ma zan swangta na yandi kala pasara bala be na chimbla kace zon ten yulia hook up ma mi dab nang dele ma ka pa gwaza sa nang dele ka dab ma bandin ma ka denle swai den bela underground ba pa mo bandin mo be brandele me hype po gwa to ku mi shawa kar kunya hook up ge ambo ko bla swale kan nang dele den ka to bonne te yule la bno wula kar affected to society ti kule an chekar bien ka ya de yetwa de futina iti an kana wula yele de zo kat ganu bole pamba yi mama yebu chena kat discuss le and in fact baza you know kamal the experience because banyala bi polangba bi biaguma pune so yeto ashanga bene de ko swaba so tuli chekan chang bro size and bro man ne yarma o me ambon ti yule hook up tuli ni cheka ne yuna cheka sambana nan ban shaden yi hook up poi kana mizan amma she pare zokati cham well for ya katapilgi to ama return that is on poverty not down of course and then kapo kapa media house Shalaban no in charge of la program okay kan mieux compter samba neno ban kamza ha tozo ka be non za de programme lo pamba man ka be like programme yes te pa pam because tenyere attention is sanum sana and we could see that nin turbo bete ban non da be shama pune so beaucoup taben jima ka rechana nta hook up yeto akatie yele hook up ma bolenya hook up dagbanle pan kwa bu contract tan ka silmi se bo no hook up baraka na ti yel dagbanle pu ka pan kwa bu contract bro problem bien santi c'est donc be kama anto yele pato no kwa bo madanan ku ba ka le pobe ka difference pato no kwa what is that tazana militia ba dagbanle agbaya demi kam na ta page pare shele kaman ta tamara ngoton puni to akati ya anya yango pasar be ma zang la maman te zalo she puni okay ba zasam na bien tumtuma ka bod na be ye million de ba nu liga
ane ka bo no 2 million de ba yi jinjam kam is as tuma tumbu so an bo na yi liga ka liga ma ya to ya million de ba ta de ba na ma ka bo na su jinjam ka jinjam ma ya million de ba be karnya million de ba kam yi tum de tuma at the end of the day sha zanga ma le pankwa ba ka ba je ne be ya ne ba ko harla ba ma ka ne ba non de la kuka ane de pala ne fo yino non de la ben non de la matata ba okay kama yi mia ka nye pa karman la mina non free shama nko to diga okay nyen link mamati ayi pya so mi ngombe non free kama yu agba ya so nyine yan ko la ayi pya la ma ado business yina agba ya kiti prizes ma price ma is in borsha basha ma la fixed price because to ko mi ba ma ka ba beton pool kan to ko bo ko le za million de ba ka ba dero za lo low cost mbala tu sa ino ko shi ko dira na ne pe no ko dira so ka ma low price depending upon the classes. Yes. Okay. Agba ya wo. Okay. Ka che ne to ko kala hotel yo 1 2 3 4 za lo photo biela ni ma san yikana kaba songo photo ko lepi go mborso kaba nkolo ko kana captain non bien non o yen bi ko dego lo robien bi ko non yen non sham kacha understand la ka shamin tala ba za sam na biyan ku bukata ami za asna biyan ku bukata at the end of the day ayen na shambala ba question man ne sham dem fialam bala that is the question la hu ka bema manen unko sabuna no amria ako sabuna no amria so at the end of the day wula ko le mala be shaka bun la ne mana sisto okay hotel la sisto njo ya ha shabun de na gbant ko le gbant njo ya so ble sa go den ko bia nyama at the end of the day o tu zo be tawanyan kan nante piro chana ka kan nante non lo 10 city 20 city kole madam manager ba astu kaso pa kana no te po oklo ya den lankane ko mina za ha mi on the business yale you understand so pa mi mala ben sha o jilma za ku nyame kan sandi be mi o niveau yole ta palo she pulo to resa ona ma jilma okay you understand so ai kana na te bo pa akarnya la buru na zero hala be cheso yala ne formane ka ku nyame no ne zane forma ne forma na ya ne ka pa jindi gomba no la ku ka de pa she ni ka nyamba agba ya so karangwa bro like kama ye shemo tinto ne pa ma bapam chende pune kan insalan pande ba kazana la lan le parba be shahran kunyele kan irban ya Allah ka dihtabal no ma ba shab ko biane na zo ye hijab yina ka no wallahi hay ma kana nyo mburu ko ko entre sur la descent o be sore ban fabma o be yiro ni ba'ra but ideally otmanya la dan ko nanda mala hu ka guys ma bo za palos o ko haro time kan ban dola dure ban ko har through phone communication okay so executive business ka ban nanda ma abnya bon bolo hook up private jamil tem bamba zapa lozo ko kayan kaman yum bamba ya mane zaya ka kana kaman nyu halin gbagan lo aku kana biso ko zana ni mane o girmuna samwara aku kula rana ba she jingbalgar chen nyu hane forest ma zo jara ku dunali mamaru na ngba kana ka she patan ka she chan nyu hane poloma 12 nyanga kana ti mala biso ko zana o business mbala you understand? Oh no, bro, you sort of fan you. Oh, I hope you are abima. You understand? Den nam kabanonda. Toka den nam kababonu hook up ma. Bamba ma bandela sellers, ban ko har fa. Oku yilo man kama ya that is the business one nonda. Bamba ma ba ha ban no hook up mo banyar renyang ban zapalo zo. Because ban no labaden ma executive le. Anasa lawo. So ngumalo fixed price ko hara ka chargera. So I have to meet the target of a price ma amino ka business. Okay. So ngomin banyan link tab ngo banza mila price ben nangda. Okay. So bro, ni lab na san anda ti yunia hook up. Den ka bro mi yelon ma
lala benoma wula ka filera se lady na on namla pa kazang atone nta ka nye darja bene ka de tianye den kan yan zan le bandirgo na dira ka tumanin bian ka na to tumdi. How do you feel as a lady? Ai so ko nan dale to abaguma nan nyasam pam kaman nisal kam na jihne biao yim pam na tamla sungun mun ta nyavel na lafi ka to chaka nye ya zan chang na ti cha tumane sule lu tuna pa ala na ma so paro non ta ala fi katakati jena ti difila shalama okay wa jago male ko yeto anyale to na non tar katar ka ba chati yele zan tum mani ungum deleme na jinya okay ama mbedi hele table nirab jane ama dabba ma yele nirab jane ka chan yele man num point one lady ko non de la ban ku to okay maybe ngoma nan ye pa ma bazang masu amane ngum dem ho na jinya ama dinin karshiriyam jane mbita hani fen yalanga nyale so abdi table nirab jane diyam jan ba ka fen yalanga nyale ama de bien mbiti table nirab jan ngum dem mbanya. So is it that bin shakam kartuni an imblimonia can di table ne biya ne see before you believe bo mbenya so ba am believe muslimin yawo apore jeno so ami anawe mio da ma qur'an yelma o yeto an yeshele so manis alin ban yer hukap ma yeto aka de ma but am anin kulbin yete da anda bungo ka di table qur'an pum ban yesha ma la no kan insan ban di shahran labn ma ka yaron yamangle mi kama brasa ni jongo maybe basha wonna mi chante da so wonni yalle mbe mi onangban chini bro bam business ka chante down den mo ka ti ya ma to ma yele ni pan business mbala hookup bo maybe nwa agba there so ni yele nku mi anangban chini ama so na badaka yele male balenti dihele table ama dinin kariyam jane mbak pam karayan ye ven yala ngambala demi biane de ya chapolo ka man pam puni maninya ka rizi shale in check up bela idabu won tahle in which way zuwa la armami ka sumpane kan sumpule and I understand it. I understand. Ka la arma bo kan so kam zamia anda guy nyala muaz bo din lam mast nanya min boy ka feel jealous bo so I am min boy ka feel jealous ma vole tunana ka tinya min boy ka feel jealous ma ka bo ma questions kan ka answer nta so I told urun kamande de tout mene do mun pa biane ko onon no responsibilities ko provider ani but to kumal pa shap bazasa ko min do ku biane ko no responsibilities yet ko chitron boy ma de sahana ko nam langun nan fa'wa to lana mon no hukab kati yara na ko nam langun ko yen nan fa'wa le ma so kam no nama abanga ya ma pa sa baza ko de donis nan da kama ya na dab shabba nyala hukab so ka dogba kan gba ku sadega ngba ku sadega yole mina yelle kam njwara ka ton miar pahra be kala so ro wono nim fa yole nya ama desire wala ama la boy girlfriend sambani ama girlfriends no the fact that it happens doesn't that way doesn't mean come so gbanyela hookup mama pun yala ya dabo mo shop nondele ka pa mo gba nondele to ama at the end of the day the man like pa mo ka affected ngar dabo mo because it didn't mo yirna den chakar affected tmaya pa ngun ku nya pa ma so she affecto
abanga ya ama man ku zang blame te pa am pa la do kan zang blame mati because di nan ka alarma kamana on yeli te vorna ti yeli ga karakosi nso jinjam karakosi mpernam da karakosma ka ai nan letma anila nan hukap so chekan bo hango de ku jila talatini do la pa kan nan ne ben yara zang le tro kana bo Allah do be aballa ando madan nguna amino zaha suyulum yanche no ku sata so de jimna amin so ide trayan la'amu ayan la'ando de tumna ala nan na ben shazan tro kan wona la'na ma ka amin nan den tro nyama gba yo ko gbo pan so into bien ka wona ndele e mi ko nan dele iza han song na tama ibe song de ko ka song sim chef nu so iko na yin songte sexy yin songte life urazo tanam song dia because ya kama do de mala sahashala ko ba have sex karmalo problem ama anya pa o kala problem oui abiya yama dan nan kan yala ma anya malen nako ban yala ka problem ba sa ya shamma dan san yala ma huja you understand hal pa bongo man min bia shiptini I witness ka bazang girl na shiptini karnya la bargu na ka bazona karta zam no bargu ma na pa shamma sex ko binya how many years oh pansolo kada jam sex ko binya denen lead to bargu sheldon jio kana to ladin ma ba ko le duro they should look for somebody no ko no wula ko pano zo ka problem ma no wula ka to solve you understand baranshin yaban zang dona ka ta jam ne pan ko yaban julun ku abaya kuriya o pansolo ne chang pani man pansolo en chang pani man dabuma aspect man yala nin kurlam ne karato affecter ba hay na chimbi ba ka ba pasar lampune ama pa ngo ban pasar lampune at a stage oben yala den ba go la doro lela nyei da you understand ba da ba ban deno ate nye ka do mala problem a pa handa na chimbe na je mal dulunku problem na la nin kura you understand even ba kan ku sataran chaki kalma ya inyar la chibo okay fine to pa ma gba mem chibo ka bai Aisa ya ni song de la daba to egba meme chibo ka ba ka you understand so it means that daba won le song ne labna so anda ongwa ya the hadi ku nang ba ka te miar chibo mane bona understand sham I pa mo in nan de hook up mo kare yerna ka so kam za ha wunde ha ke mai pichanum kare ka ba mai pichanum man ba believe lo no they do not believe because how to yarmo man to na example after chon you understand come on link up with hook up girls ma you know come on mino tifila come on check come on mina chant ko jia ka lan kana ka nya to experiment to nan le come on mina ko bedu come on contact hook up girls ma you know ka nan link ka ko yambe nan be shao just for you to be sure that they are the piano ka witness okay banambo I bora man to ngala after program di shirb jane inu nya da course I'll come back dan kama la kan ku zeho ka course ma nye din sani dan kan ku yala ya amin so bien ka ba non do responsibility am nan da ma rutunu kama oboswele one ana ku boro kamina serious girlfriend balama establishing business sheto anto zo non tu ma chaîne no I'm na future wife mbala yesoro mbasatel no doyan la pa kapun establish business donc was ko na bio yan so ayer so ka dinya le bela serious relationship be nyimba buka te nye dene ibela serious relationship be bo no ntraka ka jene la ka don ton kan balan kane don ton kan balan kane ba ka za banan piu wumma no wumma be shao so bien ya o fam le funu nyela ni like namonima ka bi di ka zo anu la hookup wumma my business is bien business is bien one bro no check on you know show kana check on so the same na ayen yebo bien ka no hookup kala kareze bro nkana ayen kwa mvele ka no hookup ka nya nyen man personal ni mvo yelem yele ka no a follow man kana check on so ya ka vo kom kalabna hay ko be lo kam gara kom tv so na bon site amal
Okay, ti ai ku belo kam gara kom TV zone da bon inside tamal. Jima nan nyasm zasa. Domi anda kunye ye mangma kapotane no ku dili. Kami broyen ne pan ko hana ka be yon. Bedin ma kabna Bnan brandele. Be modernize me. No hook up. Hai bisora ya manu oraka tinya no bonu oche hook up. Munda min la agent. So my mbami yeto asha yero. So anda asanka terna be ka yinti te vokoma. To in liga shel ne yoma man kan force train banen ya yi maloma dezo titi yisin yanza man kan number zantin ya ai ball liga wa tetebo be ni kam kai ku boraka call man kan ku zang ne mama nzanta kan pangsira jandi subscribe me at YouTube channel ma tibe TikTok ne YouTube ka che Facebook ai changanye te page ma guide kom group ka follow it di chat ku ba program ma sa shekam ka gbanto nyele ingule anda hook up ma so ana ko jimini awum deleme ambanya ana jinyele mambanya so brony yare to ashelma o prove me o be hospital I know that onyela nurse or doctor so onyela ashiptene ama ta gbachen la ashiptene te kara barnama abanga ya ka gba sa ku twar fune sa shekam because te gba nyirbu to ndo ndero fune ka kunye very young age ka young boy so ka nyela ka ban sha dulun ku problem mai ba ka dwar shel dulun ku wa ka nyela ka shel ho obi nyara sex have often didn't tell kan to yela yeto ashele anya idabongo nanzo dungu na girls nan la hook ups ma ba kwarbo to sa batla ba manjili maka kwarma nanzo itatame ma kama ma fisa billahi ka tenen nanamo tenen zora ina mbwa kama anya imal ba shaka bo pa ba za habibi have sex dungala mala side effect shele nzantenya so depuis que so ideno fibroid dinka te protector ma so en din wo yin ko halma yi make ri dabiroma difficult interte because the two ni gbaza swanga te kayin le yina to ko hare no to ko swanga ya la ngona na won papam ka te bag pa na ri ni obun fre hay bo ko ko ta du ku salam must hay bo an ku so ko ta du tuna to bin sha oi this is the fact an ku so zala pan suro so mbe pa ne kan den suha ka cha kan mina ka tan gbina ni taba after that du tuna to bin sha ara so ma ho so hami afan so ma ku tuna to bin sha so ado ma no kamadi no yongni pag kula taksirango kalu chapolo sa ku yima ta pak moto ni man dunjiro zo ka garta ko bola ka zane karmala wenti ala fila shede no to make sense kartinyala ngun ku bara ni mana no la ka to nyani ni ba ko zanga makona ni mane ban ku gon yola ngaba yinsma zanga chang ni to ku bukata free just like that alaka ni se melam paro peto kama like chibo paya mimi ni kama imani de dunyo pam kazaha amilabo aba milabo to mani pam kazaha kamina have sex be kalala ka ku chang just like that chekaro jonin to ni kama har ka jatin ne kan yin do so ngun kun nang malama no kalan kana na ti chen nang bana na awum dun ma ku boarle aku karyala amani ma no nyom ka wumma ho abele mboarle so fun fo ka nang malaka bitma be shaw kama wula kan nang to nye like to user feminine wash shangan to man da to na kan needs all the time ti idabama so correct ka ba nyobe ka ba gibin yar te be shashel so kan ai bi to be shashel wula ko en to malo ma ka be nyam kana so im bor ben shashel ma den ka brori ya ma I bor 5 million jinjam ala 15 million abaya man de tap ma na ku yar ben yar shan madla bno ma su I kware ka te complainer ma kata pili yu bol ne hook up mo to shakan yela ban sha'o hay mamba mi ni rabjan ho aba to me der tu gba ne ba pang sele because of idabongo the son to kunu pa nonsense nonsense shale kama ka blan feel ni ka
ma ku che do yalani so maybe bin yina tan de la ban ma la dab ma taba banan nung bala ban ma kabri make up ma ya cha to ko is better than because ko ngola jere so ngo chan to ku have sex just like that obe to be shout sex me mel kumpam I know the mel kumpam na ku have sex ka to be shout abanga ya like the land you pam sand pato na la have sex just like that so the kujim ne pa have sex oblan needs ku ina ka ora ku ma nirbo ku bje mbe tapale zo ki bicho be yalani so nkan ku introduce ta na bo ka ku sa nkan pansoro at which stage cartoon papa ka bodo ile jene musulin si yale ya nongunde ku nye 18 years nchana da tun onye do illusion so ama anya tin shi sa shara so no bor shanka bon kana so from 18 years there about 10 years to ashelmo 18 years 20 years 30 years nima banam engage bu ma in lala particular biagungo ma ka ba pam ka bi ribo da bi ya jine ndo abe dina mala barka garna kama ayul ne so ko zan chantin ya free ma ka ba bo ben shazan ta ma bi nye shishe ma nguna bana jin tie bin na ba ya bi rin nye shishe ma nguna bana jin tie bin na ba abanga ya amma babin nyame why because nku sata ma ba go ka ba ma babin nyame izungo daba e boys e ba believe me ya you one night one boy no to could taste different girls 4 kam mi ngombongo gbabra ngombongo nyasmi ngombongo be nyasa shire shikre yalam shay tes kamir zaha kami din zilma kami din bazilma kami bitete bi kwa ma anku kan shan igba milen tete inim tahle because one the malama inta kami din mina jinme so ka to be stable am be stable ma ka teser ganda nten advice lam manga in the boara boy ama all live my life shalama bita hanu zalama so cheka ticheta kan do aba anku bien ne doso kamino bo boara so gba ko mbia anya gba kulu boara ka go boala nirma dinun kadalan zungo zaatma kamino boarma kan zan zaata kamina bo boarma ni cha ka chan to jolo so ni ma mun yala lala ejala amate meni anku bien katemi iyuni azu sa boari idana ma kawmi betanga ne labna asa jam to psi chinchin sora be fu la parta ndanga ya nzongane de ka problem bro and bond to defend the fact that hookah mano umdele kane mami mina za hatukul dirishara nyama you see oyale to ashekala to amakara no manambo akon anye ten yar hookah pe to amama paaba ma mamma ba integrity kama ba jilma dan katnan da buara na ba mala you understand ka yarma on yale to asheka na mbo agba ma kadnya amana yon na taxi na onche na ko yima ntinye boy ko do mapukazo you understand na ka pasa bel gatta ko bulu nan ta dio fila karanya ngon fila ma jib ma puno ro ko bor no bi ma sa to ben jian ko zon o kulo yan bezu ko zon o chingo nga ha yan ashi se let me quote her nto ku bukata jim sulo dambo ma ya shire bi jahbo pune ko testify le Papa ma ba jilma ma da lamba. To sa idabu mo ka jina ko yon do. You understand? Do you know what happened? Do you know what happened? Let me express myself. Because the point of view is that the point of view is that so nyimpa be a girlfriend so can you wonder ina chema ya nchena no don't ya che yan kan chena kan tama se na nganga pansoro ko me ko sabu and yoro ya so ko form kan ya ka anye picture ma in yiri yedna yinga kamine pa ma darza na pasha ma yina bo so go be ntwen yira na no be nka ta jinni ma of course because men no ku yina ma wala ywe kan pam yina ntedi yes baram mi mo kama pa ma chu ala ma ta pa pare she
I could unite to go, I and to go, Mitchell. Then I give him but you understand. But Doma, you didn't become a Parman is on, but there's at the Palo Shepulu. Oh, you know, you know, Tomaso had to Kurge. Pana got to Bako Pulu, be a nunca won't go Boledema, or better be a United. You understand? Oh, Dalima, when you're done. Come on, taxi down. Come on, is your. Come on, is your. Mancula taxi down. Come on, Yan and Zulu. Bozo. Because you're in a Jim Shako Janmao. As a taxi down site example. Can they hear Kamaya? Taxi down, Mamma, Dama Pune. And your park come, no do come on, do Hanka Pune United Jinimane. Panqua Bema Shako, Borma, no so Bukata Kacha. No movement. Papa Jilma. Kaba boge didn't to su dabma gadala courage ma tete won United Geo Motors no bagulanzo ku obukata den dalma no ma. The integrity of women did it bebani dabma na kuto no na ban no da ban sha ma pa man ko haba man ko ka ba daba sam ko am ku ye paso ban yam ko ka da ben mala kama ya paso bien o ku yina nchena ka nyo na bula so yan wo. Yes, do you know why ka so yan wo da jilin shel on zan yina chen ma. Yes, dinin yan che ka man kuto bulo ka da ben mala na bulo na ta yulo ba na yam logome ant hal kara to sa ka bo na zo ku bukata la sa shel an bulo ma. You see the mala ban sha pa ba Pana toku yinanchana. Can you? The first thing that will come into your mind is being a maritable material, Mbala. Yes. Because of decency. Yes. In her. Yes. Can you so ko yina chana ko chende ma puna I kunyo ali rom na nyi bokazo kwa bukata ko chengo chende. So it is mama bana reduce the integrity to zero. So bro, just hold on. On ye to ashelmo I tiarela same terte kama ka doku chana kanyem pajia ka admire in two ways my see that admire on the zasaka boy mo ko rinyen yi dana be zala on the zasu ko gwal ma ka cha kan masajiyar lam kan do daba ma tiha ko ko ya tashaba jarti hambala ka hanka ti hambala na zo jarti hambala nyin do ma yiro value yu fama ana ku sana bulo na gbabala ti zanglala hankalin lo imi ya ni pa ba hankal na ro porme ina mi yara be kala ni pa hankal porme so do hankal value ma value yourself value yourself your value will tell you that and pastor mbo hala kan o yala jilma yeto aba so man jilma yeto awo kamande ire I chende pune a yivna pune aba pa kan mi mala oni yara no biago so kan le yara ni so min ye niama yina nchana ombe biashe punma ka nyoya ka debe malagba na bulu be ka nyo ka tashe dun kon kana ka inde be zaksa ka zalmonye nsib go kurle ka sanzo be ka nyo ka file nyamo ombe shamo on dress shamo ma karan ku yan kana hankal nye gwalbo kaman le bwa ye gwaza nyarti kam malala tabe yi kala ya tan zuariya ma tuku samal ya bad dream ka bad dream na tuku sa tahaya wata biyar ye la bru ma ka ta biyar nyelo no kan yin ndiye ayada lihraya kan ndiye ni gwaloma nzumani ya ku dibanku aku dibumbo ni tuno ta lgraka dira so asa me ta biyar nyelo listen to me here abala bohago kama on yani in mala maisala ako nye pa kali hoko nye pa zandogo be kanye soko pa zandogo so ka bo mana to gbalihiri dab shablabi pa to zorna mba pamtana nzuaria abaya so to ku to liha kan ka pa ku ponye lehdo kali hoko nye ngumbe ngado ku tunu nyebo ka chochang. It doesn't make sense. How can I put all daily? No, could never just like that. So it doesn't man stand the papa man. Moi, check Anka kutozonza ada into. You see, I haven't shout. You see, any problem share to my words was that the yila papa my son. Do you know why I can the yila papa my son? Check yela ben shout. Do so bien. On tourne your partner channel. Ka pama chendema vice versa ndere yeshela vice versa kan tawo ka pama chendema kara wuro kama pama nimvo yuale nyu izruka ku
Pansulo kan yelben Pansulo Kanya kaman la pa ma chende ma. A hankala de betra kaman ya. Abumu na tzon zil kolega pa. A mai sai de kunyam ya na gbagu na ntsebu ko kurla kaso ko abukata ko cha. You understand? Unfortunately, on Doma aspects, ma, go on the tar Pama Shama, go to Pala. You understand? Coming Pama Difila na, Kapama Konosan, first day, second day, third day. Konya come and go on the tar Pama Shama, Bala. O Yibna Mabo, Pa o Mamma Yesu. So under my tasha come and I go mukula kacha ko chamla ko life to nyine karawura kama ya maritable material mbala karazo ka blanche ko chanka maru. Yes, is there the piano that is the vice versa of the year shall. Yes, you understand. But the nyala wula the integrity of power banam to protectable jilma. Yes, that is why it come katase kama ya so bi chende pumbu yibna puni dinnim cheka dabomote. That is it. Karanye different man. The child that man can different man. You understand? So therefore, lala hook up. Mina za hami ne ban nang delema. Bukata kurubendi enyaba. Yes. Bakabaza asina ben kubukata. Chakandega. Untiba mama. So at the end of the day, hook up ngoko eno dan kwara pane. Okay. Then so ngome bedi ambola yu yalama. Okay. To chakandega. Mpurba abama yalama kama ya. Pansulo kan yala. Ajumin azamna abnya. Ajumin ka hook up bjane. As man zamna bjane. Mami zamna to bjane. To ab minera bjane. Man yala bjane ma one bala. Two. Anya kama ndishire bjane. The son la pa ma be bahra ba yole. To chakanyela. No, kana ansama chakandega. No, mbona yelma. Deep bjane. Lasa hankala for kana ansama ya. Soft answer nyele. Dinyela to chakandega. The song the one ku portion bro kan. The zala two ways. Anda. Chapeau de song chapeau ka song. Anda pansoro chekambo ha sha. Kama mande ya panya tunku be young anyara pataba young girls banku bien anpa ma tumbo ka pan to kutum halen to da iPhone 15 phone shedin cost 200 million kama moto dash mbara tumbo pan to kutum to da la yaben denye den kutum one example akunye makeup artist kama hairdresser master kama asalon kama la apprentice nima anto darangar because one I in church shop be shop there 1,000 shop there 1,500 be kala so month map funa kan to apprentice mpa 5 be 10 nan la ben ko nan ala yenye so kana so ya nuku pa apprentice woman not by apprentice. Yes, it's a good example. After apprentice, can I yell on? Can I like bunk or match like occasionally? Yes. Not to channel chaperon to deco. I like having the deco venue. To pumpo, but no hook up, my shop in a man. But no hook up, my shop. Responsible people cap a year old. But no hook up, my shop. Make shop. One question. Question. No, question to lapse I could channel venue. Come on, like occasion carle, not a deco. Na vama mangala kabe in charge. Abangaya, amamanga donya nung occasions. Angu zang makeup artist na ko tunu nga pa talent design on tena ala ko dega. So ede puni wuma ede punu ko to nyele la 4 5 encha. Aside that kamano ya no nya apprentice be pa so all last la arma ko no be yelma okuto afford la abin ma to teacher le say ni mane no shapa no say ni no stand tamaya game yim na no chakan pasang le pa hanku tamle ni tamle nku zi chakan tamle injenen tamle abwa go shelengo kama abusum ne bi fa pa gbobla bi pa gbob la fo nkara ka barab la dashin ma agba ya in no sound the game come down to sound boys and girls. In which way? To zunganya la Game Boy. Kan yel ala arho ala arambala. Nchanto mia
a boxer house nya mansion nya bumbo ne ma nchante da lore ne ma vra nda phone kara ka date ma ka da phone kara ma ngobele ma agbaya ka da moto abe lore ma ngobele ma ka jiman chang location kara zungo kara faga nuni mi fun yina kan yirbi nyani yina hon kula mbor nan lam nyanga kan yirbi yanan lam nyanga so ne pen defend man sham kana ku assist na yan defend la man assist na kanda fun bayina la no bozo kanda fun bayina la mi kanda fun bayina la mi bozo ka hen yilo shapo na ka ku la mi man this sahib zor now you understand aya bro pa ban wasa she kam nan bozo ku ka na le kawle sotale ka bo suru ne because so wanda ku ko manta shama ogwalo manta ka teblam zela labna ki sa te pere nda be shama ka yenu ku to gwa mbeni mane so at the end of the day ma hook up ma ka en chante na biso kan de boara ya kana tin naga tisama kare yen naga bro tisama alan kane ama chakanale hankal pam ko o titi kyo mo ni nan yam ne yinma nazo o yin ku to la lablu so ko inda ya bozo ka to la labni mane an kwa bima ta zali ma gwara ze ni lab nyanga pa en soara bima ama ka chaka lab sana yitu ashene la sa hasran da en da phone karma to ba la iPhone 15 shala yelma de kunna ngamle ka de change kan dra bazang le dele to ka le ka zang le zolo ka bazang le sambo ona tele hukap bro bo mo ibo gumbala ida no to ma mbo gumbala ndele ma mbo gumbala mandela no haka da baza mandele ndele baza sana ndele you understand ndele to na chako as question ma bema puka ma la arma andra bazang le samji man yihona la location karama iku chang location one location iku di la arni mane in zangar 2000 alla nye sodachi arzang alla nye sodachi iku buhama into ku chang location alla nye sodachi 4 million 5 million to chako labs chaka olumi foi kana nje na mabe kalala so manzame ya imam mi hook up amadinin karashir biane de chante ptil shel kama yarama i dabma introduce te bi fonso nan da fune abanga ya in lihre wife material bumbo material ma kare zangla la iPhone 15 ma larma nzang no amle ka zangla establish business cheto zo jana de set kan kar zena milo chetab ka tue ko lan chante lan nan dala ka dere la karama yore ina te bela bi haguma fune abanga ya question for the ghost abanga ya so didin non kala to boy so to na chempala ban yisarna kana on chaka game satba ma ka rubu introduce bi françois nan de repune le la be chacha de non de ma drebe be bi hago pune so idabma in msante so di shirna ka hookup biane idabma in zante le hookups because in mzante non le labja go man so kala te yule so inte te la wi shayman ne sante yule in man men yeti so do sande pa so in msante olumma bewela ma pa lumma fine anda ku fam ko ya olumma oluya you understand ne borne madame Bamba Shaya bro ito boss ma de mosma pam pansolo nazo kan ya le borne Bamba Shaya o kamnati ambo boaguma o yarme na my hairdresser salon Kamal boys you understand completely divitement do you know why can you divitement bishop banon de hookup ma ba so banon ni agba no bohantu ma ba le otama shop then lead to hookup one number you understand banko no hookup ka tami ba yon ba za inga kam obanon ni no bohantu ma ba le otama boys bro so ni fo pa ma sheka won yaron cheka kana but an yeshe mo timi shabanto ti tukumi shabakabanye onkul boy shamo hairdresser masanma min makeup min de taptama ka tukulu wumne ne be shabbi la business yes ka gwamba be man ma ha be shabne la agent na ma kan yan ba saloon ma gbene nika ban non de shab hookup wontir won nika ba jinda you understand be shaba ha mi container shell ni ka ba jia ka ogboro ngoma man yela master won you understand so therefore
ka business shell on nang as hairdressing ngo den ko usera aso ma de make machine ma o user la hook up ngo bengo nang de la style ma ba bishop ma ngo user no hook up ngo bambo bo hande tuma ngo ami aga te picture shane yarma ba pa shop ngo apprentice ngo hook up ngo so ka ban kana te jini wo saloon ma agbone aga te abo so le yan transacting ngono nye agent ngo ka be yan call agetia so banon the hook up ngo ba ma ka tumtum lu ngo mbala hook up business ngo ka ban nanda kale kana te ji saloon ngo gbone you understand so therefore on yar shema the impact man yela den sal chakantar impact chakantar na kina ba chakanto ansama sahama lankane chakantele hold on on yel but I just want you to know that sahama lankane so for the sake of time we will get another day and labnan to talk conversation but before then I am yeshemo I yell yinzang me akwan pa Allah ba yinzang pa repune kan kana brosan ko to kwel vague kati tise. Okay, thank you. On yare to ashe chongo brompun klele la to amata bro ka bro benya picture ma agbaya nyala me ya hadda na babu hantuma ay nyala biya ko yisirna kaman pasar bala at the age of 18 17 15 hal 20 years above banan bu fon karama jere. It's true. So on na yisirna la time ma o hankal ma ama mangba ma ma de biya na obi so o hankal ma na babji ma so zuwon boy mo ka nya hankal parga nchantin ya selminga ngbago nya lare so ab tan tak ba'di korle la bihima ka tan tak ba'i abanga ya frustrate bi ma hankale abanga ya so on frustrate o ba ka zuzu ka flope be kala ka pele ya unku to lamr bi ma parce que Dieu go bela different game boy o mi so wahala ne because under that establishment of beginning ma anya l'arma ka filo ma this one watch location kara abanga ya the wo pizza wo black box alla nyebe drink this one watch black box nim avenue ana ko enzu to jo kom kanan bombo ni mam bi chang le ban chang le yele on shia chang ara initial ma ara en 12 sama 50 sirika I am drat sa I am do abanga ya you know ara ko en 12 sama ara ko en dum ni dun to kula ndure I am do ko 50 siriba I am do 50 siriba ana ku chang KFC ngum no ma de zashi mana chin chang le ho ban do jima chang nkarnia ana ku chang le na ku bu ma mangala kayon kune so bima 20 years nyo la sahama bom jasun nzanto kany bo biasun to won sala yu ya ma ho dunya ma ka wuhuro ma abanga ya ka sungo chandla ben yara ngo sama lankane chakan luche ka sungo chang la ben yara ngo nsamo ba abanga ya so ansamo ba ma abanga ya so zuzungo ka jaguma nai so jaguma na ma ya expecter no palam o yan palam la hookah pune be kala so palam pa ya to anyami man zaman rakane demi shrab jana niyanam nanya shakan yalma so tiyan tapahan ya sulum patawa pa jilmanya la otoni anta gum digini tima denin bala abanga ya a pride ma bala so di shirbiane tampune tandim su'ulu tampa su'ulu ka botu manga antum ama jishe ngona sawa jishe mangala lankan na won ya ma bi polo so na won yi tamma be polo ka ta'ta hala kamal ina chimngo jishe ma den ya aya bro afana ye toa kata yisi the unfortunate thing is dabama na yule de kunumba nyasem because te mabima o yele to apam na zo karam de shirma nambwa ayul te dabamu tenshir nang na sham anye tin kulpile to an ku yelle o bagu ye to an mo ma cham kan ye hankal kama tenshir pushir be ma tiare biya shamane bambi kala yi nyanga te bonu ba wiya ma dizo de butuniri di chango tinye dabsele en la bolo
hal man be sawn ya shi ka ala jini en tiben sa ama man be sawn ya shi ama o ye to ama de dam hankal pa man be sawn ya shi de mi che kan be sawn ye to ama ya lehma bishop on yarma o kamna ta kalenda at the age of 14 15 bo la age of 14 15 be ma no nang de sakawa ma be kala la bishop yar at the age of 14 15 ha ban nang de hook up ma ban dolla be sakawa be you understand bishop ban nang de hook up ma ka 14 15 16 man ya kundin sabu ka ta kubumbo ne to jini lo yenga so amfane do be ban nang de hook up ma this will come so on yale to ashema 15 14 be ma ban nang de sakawa ma be age mates ma mi no ka be chen do ma okay so ban ya ban sa andela taba baba bu kwara ban manga kama ba bikura ma tan yar huka be ma ne kwara ban manga you understand so ba duma la be hon zuru lire kabana an yar Thank you. shamu ay kabana la be ma bana kunye you ma la ka be bien no ban kun la be ma ban jump la Game Boy over Game Boy ba ka photo nam kara be hotel nam na ka ba darba ho okay bro so a final ye to aka ti c'est ça ma so nta no ko en shell ko va jimanyela la pasha bambe be pasar shabambe tampune en de la hookup ngoma on ko harba mangma be chella ban ma okay ko la ban ngoma dien chama nyama to chikanzan store wonale la hookup girls wa tampune yon frère so frère jankara bankanyo ko bor pa no bu agbaya ka o friend mun introduce nti la bankama ka ba dir fila on phone karate ze no en chang me ka ba ta bank taba on chena an karanwo o chen ma ka jila o hook up tous ashe ban to mala tous de massage dabu nan da ba we shele de yen cheka wo ko to charge ka lrajina ko chang no tous ankara kaba plane cobra ngatu kan zoma chante to airport kaba kuna dabata ni material shawon shin changzo kan zoma kole ta friend ma you know yalan biya kaza no zambi so tuna no ko pa bor gombala ko on kana material shama no o san yayi mun tom chan no tob niama. So the last time I be with the time come la ka be an lura. Okay. I'm o jibu kare ya no bora idan ho. Ka be link won yan ko chama no top niema. La top niema wanda sam bobon. So la hook up ma bi be che da kam la ka be non de wahala. Pour pam ka pa bro site table anda. Ti sama alan kane. Ama ka anda ne pun yel shel mo pune. It's unfortunate. Now zo e to ama in second limit. Because any sato ye to ama kanye bipole kagba baby agumane ndi uzwalense in the sense that ben sharan nang ma ti shirian pulling to percentage tim va 90 kapa masu 10%. Recent time to zobele kulunya la small boy koku da XR ben sharan ko si 2600 pulling zan chante ti Bibla ni yare to ashel mo kai po hankara nan small girl ko lambana jenu user phone bumi zana bela SS karda ko se problem pambat katuko zang bi hagu cher pune kar maldin mo ma kati yar ma izana kena shukuru ama user ya drop da yam ka be mama ngba bu user expensive phones ka mama nyel ren zan chante da phone interbiya ko na pora ma show ti zang la bia go ma zang yisna o ti binyele show siri twa lo she pulo dem butuno ti ka yidabun wo shawa ka gol bia ka zang ti a ti no gba zang ha gol mu de zoya ka te landa ngol de pa ba den ma za sa te dabu mo nan dele pa ma ba nan dele tin shiri ba chahra la bia go ma pune ale mbo pa ka grinya na tinye pa mangle bo katamne maybe annan so ka ba tahne ngumbo nguna ba no wala ma shabba be lo chapeau no les autres za tamia te biya se din cheka na on zoti nambwa amanda tinye dabsel labjina e to akoto chang free mo dezo cheka nyandi yalan liga mo ye to kan zaman kan namba zanta
ka bol man kan ko zan nyama ma bo she zan ta tikanya 024 2141 831 0242141 ay bol man kan nyala nguyam bo she nzang nyama ma zan ta ka gba kulinya liga sun yar ka lo krikiki misa dan de ma a malay to ashebo. Okay, so things and check up over nearby man when you say can do more pune can tell pa solo subscribe my titi YouTube channel ma to be on Facebook and then TikTok. So next and assalamu alaikum, ti bi recorded next week.